Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi kita mau ngegas lagi. Oh, Spol. saya Mantap, men. anjing coba mantapnya. Citak. Adventure, citak. Adventure pitak anjir. Mantap. Jadi kita 4 orang nanti ketemu di Salangit, ada teman rekan. Yuk gas, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dari Kirapayung, guys. Ini ada bekas perang ya. Ini kemarin hujannya gede banget, lebat banget. Oke teman-teman, kita lanjut lagi guys lagi. Jadi kita akan coba dari belakang ngikutin. Mari kita kemon. Kemon. Lanjut.
chắc chắn đấy. Bây giờ mình chắc chắn. Tak ano yata? Duaan. Rồi này.
guys. Ya, ini kota Bandung guys, kelihatan ya. Keren banget. Mantap ya? Kaluhur, kanap. Narai kaluhur kanap. Ribu pisan. Iya na, China di luar itu anjir. Mau serat pisan. Coba sekali lah. Coba lah. Masih gerak ya? Masih. Guys, kumaha guys? Mantap. Ini habis hujan gede guys. Suasananya mencekam. Tarung bahana rasa gila. Ini sampai ke Golosoran. Aduh. Mau awak serangan wae kayak berat. Mau kendaraan. Motor sana wis itu. Mana? Itu nu tadi. Kang Asa. Anu orang lewat datang ya. Jadi cuman kita 4 motor yang berani naik kayak sini guys. Yang lain turun. Turun kembali yang lain coy. Kang
Mang Ade. Halo, Mang Ade nyerosot anjing. Aing bagian bawah helm gue atuh. Goblok. Bae bawa deh. Mending ka dia bang, mending ka dia. Dia parum dah no. Jebol nang. Oke. Stop. Ulah kita. Stop. Nyetep. Oh, pergi bola entok. Pergi bola entok. Saya rupna di starter weh. Oh, saya rupna di starter. Hah? Paling ngangkat, mina eta sorangan. Penyelap apa? Diangkat copok eta. Sono dipaik ku itu. Oh, dihanap seletik mah. Sampai ka luhur, sampai kana tikungan. Asli. Bos bebas antep we. Heeh, sama urang. Nyanggo, sudah urang Orang ya. Sampung itu kayaknya. Orang beda sama bos saya mah. Nggak bos jual we. Pahaya ge kerugian disiap we mah. Entar pahaya mana cenah motor jalan mana gua. Karepa sabare mending ya? Hah? Karepa sabare? Ayo ambil mata. Gua udah ketang. Ketang mau main baik. Itu nanti. Memang ada yang susah. Mana susahnya ini? Motor disewa kuda ya. Kudaon, Pak.
Dia tadi lagi anjing atuh ah. Pindah weh.